Presiden ke HSPDP ubak ke Pipanyang ulapan pernah baka parti kala syakan thuplang hakakenhon National Federation of New State kabadai kakenhon bandawa jela bapura hapo akari India. Habakran bagilap sai khubor hakasan tadi unai weng hadin ke jingelang jong ke CEC ubak panyang ulai thu bakandon ke jingelang hakalai pau tarik bentau benai hamau penlur kumsi benta benang pengklan syusyu ya kasur dawa jela lakajong kata kakasi Jantia State ubak panjang uloong bayakan ni kerai bandawa jela kasi Jantia State kadai hadian baki HSPDP kalawan simbenta ha kajingelang dawa jela lakajong kata ke Garolan na kebenta kejat bendreu garu jong ke jela ini mentah ke SPDP di kebiyang syu tamorway ngadon lang bakal ketemu dengan iskem bat ba jong kaneka jela ke jongi kinshim bat kinyui ba kumba kagaro lan ladawang ila ka jong ka jela kadai yang i penban bangin su long ki bala kloy bandawa ila ka jong ka kasi industry henry hey padengin i ila ka jai ka jong hato kabiang mo mangindon sa kata ka megalia ka jela ka kum ka party ka jong hi yen bandawa nakabanta ka identity sa ibnu jong nakabanta ka penne culture jong nakabanta ban pen itu agri India ya ethnicity jong bat ya ka jingong tenrai jong ka sa penju ko ka te kini kalong ka enta ka bangya kren kum ka party bat Islam da move ya kani issue om dai tang mata ba jan election bat ni don ka jing tumu harin election bisa court ya jilang kumbale ako jura mbaga Garolan State Movement Committee bagi sakwer sakhot jadi khun ki hajar jomani ka bri neutral ko kasin cha state ka bangi dawa bagi pensawi ka sur bajam jogi sya ka sarkar India khnang bagane ka kane ka Jingpost new ngamala banong ka Jingpost kalau ka vision ngala banong mo jong bahoping bat ki ngelam jo ka party ki jogi labu hangi gelonggi bangin penlongkam ya ka bangin yasuk kang ya ka ba kanlong ka kamdesu tang ka visionary hindi kanlong in reality but pa kanlong nang scam ya kata ka thong ka ba kum ka jai mari kita ban pri thu ila de bangin sinsha de de bangin long la ka jong ka jala ka ba kerpang umbaya ka jala hari india la thau ha kanurin sudah tin ka thali ha kanurin jong ka riti ki losto haganong rin yung kajulong kapang unity in diversity long kata ka way na kata ka jay baliw ko ba kerpang ba niru insya min tu hagathuk yung kijala lada baro pagba yung ni jay yung ka baliw yung ni kwa ya 100% reception policy yung ni kakasin the state is the only solution tenray kat bagi jing dawa kadang ya the needs of the hours mong ilang mo jing dam kam jo kapor pade habangi ka ratio jo ka population mo ka ratio yung population ka kasi ba chaintia area mo ka tambun sya ya ka ratio jo gi parlok na po ka rilum garo tigron ka hok ini ban ong ya ka bagindon ban haban nang revisit ya gani review ya gani nakabenta kajinglong atpa ya ko jong kusna namar ba kata ka percentage kabala ayani haki artily section of society kamdan ka justice ko babiang ni kay kajingmut ba dong 10% na damantangi don tang halak unong susnong te 10% ba don khat ndulak unong susnong asmo ba kata kahok banyo jong mangi ki paramong susna hapo kajala kam don chu jinga long balance tingi ha bandang le na kita kan ni pat kajing penalty jong ikut samla ibalat pelut ya kajing puli bor bat ka spa bagi kuit pa isgo ba ka sokar kan snap ba cha score kami bakan shim ba kajing yang lang kajing mentai lang bagi jing yo ka statement kaya man swaru ban lang lang kumtai ban ban toy lang ban halang padam ban di sa siya